Fa'atalo fa'atule vaenga luole nei o le tanto por kalame o lau balota o lo leo. O se por kalame watu fa'atasia e le WT Media faipaanga male official komisio fainga balota official komisino sul fainga fa'atasia male lango le TV tasi male sempor. O le fa'amoe moenga le nei por kalame o le tuina atu o fa'amatalanga sa o mtaua a wale ta penaio Samoa mo lana whainga palota i le tausanga fau. E fia lava e whaelo atu, le a whionga i a se montafa ma lolo lima vai pule, o le a ia whaafoina mata upu tau i le ofisa o whainga palota, le a whaua whaatasi mai le a whioanga o whanga loa, i se wainga i mata upu le pol kalame i le neva yaso. Whaatalo whatu se montafa. Ia, whaafitai tere lava se uka mai vasa le whaua, maua i a so ua vanoa. Ia, se itau avatu ai ia le otonga. Ia o vaenga fo i po proklame whaanga solo l'official komisio whainga palota. I le whau pongo le tātou proklame mo le nei fo i vai aso. Ia, ai o le mea siri lava tā ua, o lau te vai atu ia o le nā lava e te fia. Ia, ai fo linga e tele o manuia hui ilea. Malo lava, malo le tau wātai. Whaatalo fatu whaina le tātou matunu. Ia, i lau whaafonga mana mai mo mai. A tu maunga nei o whangaloa mātou te iai. Ia, o le ala leo mai nei. Ia, ina ia mawhai o na momoli atu. Le tūlanga lo i ere ngā luenga fo i lea o le whaangasolonga le resitala, le utoia ngā itua le ofisa. Ia peila o nā sia ai le vai aso, ia la si vai atu nei. Le tūlanga lea iai ia i tū mālo, ia ono ama atasi ma le lua, ia ma le tū mālo o le vaa o fonuti. Vai ngala nā leo la aave i le sila o le tātou atu nuu i se teimi muli mai o le tātou porokolame. O le ae whaafonga ai i le fola sanga, ia ale komisina lango o ia foi o lo whaururu iai i le vaenga o onga male resitala ale ofisa. Ia whaatasi ai male tūlanga o finangalo whaalia o sui tabaitai ma sui o awhioanga. O lo whaapea o nei ai i le whaatinonga o le ngā luenga ale ofisa. Avela e lau sila i le whaangasolonga o le tātou porokolame a seunga mai vasa ia pe o se tala atu rā i le tūlanga o le tātou porokolame o lau palota o lau leo. Ai ole atomua tu fo ili tanto por kalame le neiva yaso i se fesili o le ale ai at tau tangata i whainga balota. O le ua saudi maile whaatono le vaenga o so enga i le komisina o suru whainga le tamaita i loia o langa fuaina ta vita i le whaamala malamaina o le neima ta upu e peo na tātou tu fesili ai. Whaftai mo le amanoa e tā ua te lele whaawa wina o le taulongolongo le whaalawilo aina ma le si iti o le malamlama tangata pālota. I lana ia te tau e pālota ai. Ai mai seu watoe nei o se anga whatau nu le whainga pālota tele la tunu. E taritonu, ia ua lausi le fia le malo la tunu ua savali nei le onus fulima tau sanga talo ona tutu atasi Samoa. Ma o loo whaavaina tatou whainga malo i lungo whainga malo whaatemokorasi, or democracy. O se whainga malo e pālota inai e tangata anu ona taitai. O lau pālota o loa ia tatau na o loo whaatu lafu noina ma alua ia i le tele o whiangainga whaavau malo. Pei o le malienga whaavau malo moa ia tatau o tangata soifua. Ma le whiangainga whaavau malo ia tatau o tangata ma whainga malo. O whiangainga ia wa umana o ona sainia e o tatou taitai mo o tatou tua a sa taua saina le ngasu o le taitai au. Mo se whainga malo loina. I se whaupunga whaingofie e pei ona whamatu mai lalo o whiangainga na o ta ua. O lawa ia te tau e te pālota ai. O lou sautonga foilea e te awaia i whaiunga le malo. E a awhia ai oe o se tangata anu o Samoa. Ia e limani mafuaanga ua manatula ofisa e tā ua te leailo malamalama i laua ia te tau e te pālota ai. Mua, o loa ia te tau e te pālota ai. O lo o whaavai lungo le malamalama anga e a ia tutusa tangata anu umo Samoa ua ngā e pālota. E au noa male pona ia i lo tūlanga whaatangata soifua. E peo lo witu a inga tangata po le gender, o se senga i lo whaasinomanga o lau race po le ethnicity, tapua inga o lau faith, ia manisi tūlanga. A whaila o tangata anu Samoa,
e awa noa tutusa tātou uma lava e whiwhilio tātou taitai e ala le whatinonga o lau pālota. Lona lua o lo wai atu tau e te pālota ai, o se awala lea mo o ele tangata Samoa e te awai ai le fausi e ina o whainga whaavai matu la fono e whaatonu folau wailo soifua. O lo sao e whaiunga nei, o se whailonga lea e atangia ai lo mamalu whaatangata soifua. Awa o lo whaamauti noa ina ai, le mawhai o na awai whaiunga whai, e awhia ai o wai atu tau whaavai. Mos whateta inga o le saorotonga e whaaleo ai o manatu, o lo wai atu tau e te ola o ina ai, ia ma lo soifua sanga le mu. Lona tolu, e wheso o tai lo wai atu tau e te palotai, ma lo saorotonga e whaaleo ai o manatu. A whaatino ina lau palota, o lo e whaangaina fo i lo saorotonga e whaaleo ai o manatu, e whatatau i le taita inga, whainga whaavai, mapulenga whare malo. O le taitai e te whiliwhilia i lau i tu malo. O le taitai le nā e nā te mamolia o manatu i te tono o palmeni. Mo se whaateta inga a whai e le o le lei, le ele tise, po le swa vai, po le a onga o lo a onga ila whanau te tono le tu malo. O le sui whai pule o lo i tu malo e awala ai o mana onga i te tono o whainga malo. Lona wha, lo wai ate tau e te pālotai, e tā ua teile le whaamauti noa ina, o le tūlanga o le mawhai o na tali atu, mawhainga manino se whainga malo. O se awa noa mo le mamalu lau tele, la tau te whesilingia, mamata i tū ina ai, ngai o inga mawhai unga i la tau na whiliwhilia, e avea mata i tai o la tunu. O lau pālota foi e mawhai o na sui ai le whainga malo, mai lea taimi, i lea taimi. Lona lima, o loa ia te tau te pālotai, e te tau o nā wanoa tutusai tangata anu uma. E au fiai ma i lātou o loo iai a fianga tu mau, ia manisi e maale ale tūlanga o soifua, pe o tina, te maitai, o whanau lalo waoa, ma i lātou e vai vaile te mau a inga. E o tutusa lea ma le whainga whaavai mo ai a te tau, o loo whapea mai. E le te tau o na AVC a mai se tasi, ma whai ngā upu whai a mālo, e whaavai ini tūlanga whailunga tangata, ma le whai ngā whai tū au. Ua maua e le tato ofisa e tu sai ma wha maunga ua forsia e le ofisa o komisio whai ngā pālota. Mai le se lau sfulfitu wafe, rua se lau 25 o i la tau wanga wae pālota. E na o le tolu sfulu pasene ua ausia, mai ona restala. Ia o se tua lalu, po se tau le mau le official komsina sulfa inga. Ai fa pefele si ono sulfa pasene. Samuai, ia na ona matau valvalusia au la au. Ma o matau wolwolo pitawa. E lea o ia matapia le manaya. O lau tau wha marfautanga, o se ua e whaananu ma ave. E toa iai le au au le peau. Loa ia te tau e te palotai, ina nei vale tu lima. A whai wā toa le luas fultasi tau sanga lo soifua, ia e mo o mia lo restaura e te anga wa ai, e whaatino ai loa ia te tau e te pālota ai. O lau pālota, o loa ia te tau. A o lau pālota, o lou leo. Pastai ma lau noa. O le naua whaafonga lo tāntu wa tunu, i le tāu o le aia te tau o tangata pālota, ai maise tangata nu o Samoa, ua a toa le lua se furutasi tau sanga, ma le toe wha manatu o le tāu o lau restala, e peo na toe wha ngā solo atu nei le ofisa o le komisio whainga pālota e nuu mai tu malo. A o le vaenga mua mole na o le tātu Port Kalame, o le a whaise tātu malo longa, a toe taliu mai, o na wha wau lea lea whionga e a semu tafa.
le toe ofo atu le alofa ia i le whaafonga ma le mai moa si o tātou aturuu. E au whawau pēa le tātou proklame o lau pālota o lou leo. E pei foi o na tama whai e whaila atu i le āmatanga. Le whanga solonga o le tātou proklame ma vaenga o le awha pēa o na e mai moa i ai. Pei o na tau whailo atu. Ea o lea ua toe amata le ngā luenga resitala le ofisa le o i tua i tu malo. Vai asola nei ma le whanga solonga o le tātou proklame o la e whaafonga i maua le avanoa. I o le awha pēa o na saunoa ai i le komisina lango. Ia le whina uta ua o ia whi o lo whaururu e le vaenga o onga ma le resitala. E toe whaamanino lava le tūlanga lea. O a pepa e mana o mia e au mai e whaatino i le resitala. Le isi vaenga e toe whaamanino atu. O a nga waa e mawhai e on e resitala i se i tū malo. Sila ma whaafonga ia i leo ili linga le nei. O le resitala mo le whainga pālo tau lo whaatino i le taimini. Lo na whaatinonga po o le whaanga solonga le whaatinonga pe ai anga e mai le ofisa ia e pe sa tātalonga mas whauatua i fo le ofisa e manatua mai a tātou pepa whaamanatua tu e manatua mai pepa whaatino i le resala. Ia pepa whaamaonia la ni e te susu mai ma oile tangata pālota e whaatino ai la resala. O lo wanga waa o loas fultasi o tausanga ma o oil tangata nu o Samoa o a pepa e whaamaoni ai le tūlanga lea ma whaiona e su mai malo pepa whanau ia ma so ID la e whaamaoni ai o oi tonu lava e o naina le pepa whanau lea ID la pe o le ID whainga luenga ID a onga lo lai sene avita avale o se ID whainga luenga o le tūlanga i le ia e tātou fwilea na o le passport. E mawhaina e su mai na o lo passport e whaatino i lo resala pe a whai e so passport Samoa ma o lo o valera e mawhaina whaonga i le just folau le whaatino i lo resala. A whai o oia le tangata nu o Samoa pe tai o lea e te o mia se just folau fwilea e se si atunu. E mwhaiona e whaatino e whaila resala, provided that o lei lungo lo passport na e whanau i nei Samoa. A whaila o sangata nu Samoa sa e whanau i whawhato Samoa o lo e umia fo i se passport i whawhato Samoa. I e tauna a mailo passport wai e se exemption stamp i lunga a nā pe a mailo passport a mai ei malo pepa whanau e whaamaoni ei lo so tanga le i le avei o ma seni o Samoa. Pe o pepa nai whaamaoni ai e le ngata o lo Suafa, o lo Canera, o lo Matua, matulanga whapena o whaamamonga o mai a le la atu ina te lunga tatu lola. O le siwa inga i tawana whaamalia ine so sangata lawa o le Irish Sala o sangata pālota. O anga waa ia e lua e mwhaiona Irish Sala i tangata i lunga so se lola pālota lava lola pālota i limas fultasi o le ia i taimi nei. O le anga waa mua o le nuu no fomau po le nuu le te alala ia so malama. Anga waa lona lua ia po le le anga waa le este mai le no fomau o le sua fomatai. Mo le no fomau ia a whai le mawhaiona matau whaamaoni le tūlanga le i ala le whaamamongal malo o lo watu ina mai e mawhaiona matau whaonga ina le taimi le whaatino e le whaatino o lo resala i mawhaiona tā pāli le sui le nuu sui ta mai tai tūlanga whaapea a le e fwoi le tūlanga lea i mawhaiona e su mai malo laisene avita avale o lo o vale da i mawhaiona whaonga a whai le so laisene avita avale a whai o lo o yailo pepa tui ko viti le sa whaatino e tui ngan malo i mawhaiona a mai o le pepa na e whaamaoni e lo no whamau a le ai e mwhai fwoi ona mai lo pepa whanua pe a whai o lo e alala i lungo se whanua o mia sa o loto a le ai fwoi lea e mwhai ona au mai ia pili o moli pili vai pe a whai o lo suafa le i lunga ma le a whio anga le e te whia resalai o lo o lunga i whaamaumaunga ia
O wha maunga nai au na ta penai ia I latou uma lava le e fuafuaianga I mai e whaatino le resala mo le silafia o lo tatala lava le tatou ofisa I mo le nuu e whaatino I le resala ia saitasi e whaailoa atua I fo'i le malu le tunu o lo tatala fo'i le tatou registration online po le resala le mai lungo upenga ta whailangi ia e mawhai ona tuina mai fo'i ia pepa wha maoni au lunga lau tatsanga a wai au ili lava ia se tepo e whaatino ila resala le I lunga penga ta whailangi ai wawe foi lea a mai ona whaatino le tūlanga lea a e suma I le ofisa I e te leta walu laina I te susa au lava I luma na ia whaatino le poe no o atau ta mai lima po a ao ia maufufonga ia mai ala resala E le ai ia se vai panoa o le whaatinonga o le ngā luenga resitala. E le I o ai le whaasoa ai mai se o ala fu o le whaatinonga o le ngā luenga le nei. E pion e whaafonga mai ai ia I le sunga ia te tu. Au tasi le aunga ia manino ma malama lo tātou watunu. Ia I le whaatinonga o le ngā luenga. Le o toi whaasolo atu I tua I tu malo ina ia mawhailava o na maua le avanoa. E anga ia ne ai le mamalu o tu malo po le tātou watunu. E whaatino ia le lātou resitala. A wale pālota I le tausanga fau. Ia po le alawa se teime tūla I meisa whai ngā pālota. Ai ua maualo suafa I to tonu o le lola a lou I tu malo. Pi ona iei si vaenga ia sahu ili atu. Ai le ngata I lea. O anga waa e mawhai ai. Ona e resitala le sa folasia. I le whaanga solonga o le tātou polokalame. Ia, o le tāua le nā, ina ia mawhai, ona whesoasoani atu. Le o atu lava le ofisa I tulu I pai o lo whali, whaatino I le resitala, o le ngaluenga oe, aluani le resitala. Sa mua mai atu no mamau, o le tala sao lea. Le te whaafonga mai ai, mai le ofisa, o le komisio whainga palota. Ai la whaia le tātou malo longa, o le isi vaenga e te tau ona, manino e le whaafonga le tātou atunu, au waina I misi ia te oi. E iei mea o whaafitauli e tūla e mai so se mea lava, ngaluenga, e iei lewa whaafitauli. E te tau ona e malamalama, o ala whaafitauli ia, te a fo I meile mai o le marolonga. Talofa, toe tariu mai le tātou polokalame o lau pālota o lou leo. Ea, malona whaawa wina I le vaenga lea sau tā ua I whaia le tātou malolonga. E te tauona e manino iai o ai e whaafitauli. Ai e whaafewhea foi, ona fo ia whaafitauli ia. Whaafonga iai le tātou watuno, ma e malamalama ai. O nisi tūlanga foi lea, o nisi o whaafitauli sa whianga iai mele ofisa. Te tonu ua silafia foi le tulanga wa mai ale ta amilo sanga mua le sanga ia tuai foi lo ofisa tuai I nuu malalafanga e whaatino le resala I tuai tatou afioanga ia tonu o le whaafitauli te le lava o le lea ioni pepa whaamaunia e whaatino le resala le malo le atunu o ani pepa le sa ngai mai le mamalo le atunu o lo I te tonu whaamomonga le ofisa. Ia le sa tau mawhai lava le ofisa ina ia maua tuai le fisosoani ina ia mawhai ona whaatino lava ia le afo inei le resala le mamalo le atunu. O le whaafitau li tele o le ese o whaamaumaunga. Tulanga whaapea ese le suafa le sa weli tangata I lunga o luna pepa whanau malona whapea po se passport, po sona ID. Ai ese fo lona suafa le lunga luna tusi pasi matai le anga ia tumai e a fo ine e whaatino ila na resala. Ese le ta o le ta tutusa umo whaamamonga ia ina I mawhai ona sa o ma ato atua tatu whaamamonga I tuina atu lunga le lola mai ia le ato atua I fo I tatu whaamamonga e tuina atu
i lunga tatou lola e le ngata e sa o fa momonga lula ai fai ngofie e foi na su ele sua fa o le tangata palota pe anga ia tule atole e fa atino ile fai nga palota o le tau sanga le ofisa ia tau tuana e lu na o le lua lava ia nga va e fai na fa atino ile mistala tangata palota temine o le nu o lo e au mawai ma e no foi lona lua ia po le po wai fili fo ye te pesala ile afio anga po le tu malo o lo ia lo sua fa matai mana tuolo ma fai ona fa ngalo sua fa matai ile taimine e mai sesi tu malo e te resitsalai e na o lungo le lola fa te inga fai o au le te no foi se afio anga po se nu nei i o polo ai o le lai o te vesale i lungo le anga va o le no fomau i ne o polo o mana o fa ngalo le ngo matai le te matai mai e se isi tu malo po se tu malo mai sta vai o le ma fai una fa atino tu langa le e te alu le anga va o le no fomau Paula vale tulanga ile mfanya fatino ile tulanga le ele mafaina e fa ngalo so fa matailia mai sesi tu malo e te alu ile fainga palo ta o se suita va i sesi tu malo e te alu la vele tu malo o lo ia ile so fa matailia e te mo e o se suita va e na ole restala la volola me fai ona fa nga ile so fa matai e se lungole mo fatinonga me tau vistala tangata palota. O le tai mine wo mai atu fatasia le tatou lola lea sa mawhai ona au ina mai le taamisanga mua. Le tai mine wo mai mo upolu lava ia wo mai tu faina atu i le lo minga mua. O lola ia po tangata ia na mai na vistala mai le valo o apirila lua o lua fa i le tolu spulo novema lua o lua fa le ia le lo minga mo le ele lo la taimine tu ina tu lo lai i suyo nu sui tamaitai suyo le malo ia e tsala le avano ia i tangata wa fio anga ia po tangata palo ta fio anga ia anga i foi i mo so pule nu e sila i le lo le ma va ia yo to swafa o le e au ngā ia o le tūlanga le sa tu ina tuele lo le tuena ia sila i foi le mamalo le afioanga. Ia mai loa ia ila tau ele i whapeona whaatinu le resitala i le tamilonga mua. Ma fautu ina ia whaonga ina le avanoa le alona lua le anga i tua i tua le ofisa. O le tatalo ma le tualalo fo e le ofisa whaamole whaonga le avanoa. O le foi o mai si mai atu faina atu foi i suita mai tai io masui o afio anga le fasolonga tatonga luenga i aso taimi ai mai se foi no foanga le fatino ile nga luenga fa mole fa ngale avanoa anga ia ne fa atino tato risala e mol pol time foi nei ia me fa ona fa atino la online pe fa tu mo tu langa umale fa umi elo no foi o fa atino la risala e na ole anga ia tua le office ai tua no foanga ia le la anga ia tua no uma fi anga ia na ia lui folola ia polo whatsapp fa mai la risala e no maso tu tau anga i mai nei le taulanga fatino la vestala lo matala foi la matata ofisa ia sta se fatino le vestala fa faingo fie mo ila tso lo no fo la mai le ofisa fa ftaitele te tu au mo le fa mala maina o vaenga o lo to ailenga luenga po fa fitauli o lo fa pe onali e pe ia ile fatinonga o le ngaluenga resitala e pe ona fola sia ina ia manino mamala malama lo tato wa tunu ia ivaenga ua ta ua isu masani lava e pei ona ta ua o pepa e mana o mia e te resitalai ia au le ta ua la le vaenga lea e ala ona mana o mia le ofisa pepa ia e te su mai ma au mai ina ia sa o le leifa mau maunga o losu wafa e maua ilunga o le lola palota le ala le na e mana o mia ai ia pepa e pei ona ta ua e te su mai ma au mai ia ina ia mawhaia o na sao a tātou wha maunga, mauani a tātou lola lelei, mani lola mamarelei, au wale wha angasolonga o a tātou whainga pālota. Au iei pia lale tātou polokalame ia i whangaloa nei,
ia sa mawhai ona maua le avanoa o le tātou proklame le nei o lau palota o lau leo ia e whesilingi ai fina ngalo whaalia o sui o nuu ma sui tamaitai o i tu malo ni o lo iai le ngā luenga i lo lātou sao le ngā luenga le o toianga i maitua ai maise lava o lea ua o lātou tauli maina ia kopi o lola i le resitala fou e pe ona amata mai i le tausanga na si mawai atu nei. Yo o la ua wa ai atu le lola. Yo o tele na atu tangata si o mātou nei. E tu ala iti ane tangata lo tele o wa ai atu tonu lola. Ia ala tu a tele ala nuu le o mana na resitala ina. Ia la fina ngalo le tamawhainga le tamawhainga le ofisa i le ngai maitua o se whainga o fie lea mo o tau ai tau mo mawhai tātou ma te taulanga ma le meolo i le ofisa au tua ofisa o komisio whainga pāruta. Whaftai lava i oi whaingo fie mea o mai ate au le nei polkala mea ngai mai ai tua tau ofisa. Whaingo fie fu inai tangata i o wao taimi nei i o matamata fu i pāse se i le ala tui whale wao ia pia ia o whaftai o nei polkala mea whaingo fie mea uma le ngai mai nei. O tauli maina le lola ma o wawa ai ai. O te loa tu i titia le tele o tangata o an mai se ia le tupulanga ma le palota fou o le ua o sawali lawa e longo pui ali i tupulanga ia tātou whātāuaina le palota whātāuaina le ai tau i tonu o tātou watunu o Samoa pe o le nganga le o te nau ai ina ia malesi mea o loo iai whaasalanga e tu ina mai o lesi nā polenga e pui ai a inga manu mai kalesia telefo o le tupe tele o le ato e tong a le faingo fie le o mai o le faingo le IT le se tupe e alua ia pia a le ua sa vali mai lava le ofisa e fat o finangalo faalia na ia o le sui tamaitai ia male sui o le nuu e pei ona o lata ua o la o fo isao a ua faingo fie o le ua ai le lola ona o la iloa i lea tangata le resitala ia ona nga ile au mai e fa resitala ile ngaluenga lea o lo fanga solo ale ofisa e pei ona yai le mai mo ma fa fonga mai ro tato watu no ia me se fo ila usile mai a seunga mai vasa ia o le atoanga le na o ngaluenga fa nga solo ale ofisa komisio fa nga palota ia male ngaluenga ile nei fo iwa yaso e pei ona yai o le tāua lava ina ia malama ro tato watu no i ngaluenga o lo fa atino ma fa nga solo pea i aso ta itasi e pei ona yai nga luenga lea o lo anga i maitua ale vaenga o le resitala e pei ona esi le sila ia ma e whaafonga mai yai au malana i ngalo fo ile whaanga solonga o le tātou proklame lava le nei i le vai aso fou se o tātou tilo ai ma toe avela usila sila i le tūlanga o tūla fono o le lima ta ita inai ia nga luenga le office ai mai se ala nga luenga resitala e pei ona whaanga solo nei ia tau te wheloa i le vai aso fou ma mawai ia le au te lenga o le isi le nā whaapoponga o le tātou polokalame. Seunga vai vasa ia o le rawa e mai mo mai ia a o matu iei pe whangaloni i whangasolonga o le ngaluenga resitala ai e ni meren kupungi. E ka kan ko whaafenka ia si mawhinga ngale skala i o ngai o le sau le whau ia ki oe ia ai lo mawa kele ing whaamamum ia inga o whapengak pa ai sau se kai ingus ka kofi au ili au ke ore isu le bo i ai whaftai tele bolo avanoa whaftai sa mo i lau sira bra whakamai alo fatu so le o lava ia nga whaamumonga ia ai whai makoma kule pulunga i o kua whai alo whakua asa le la ia maole tawarunga le nao tātou vaenga lua e peo na iele nei vai aso whaafitai atua i le official komisio whainga balota official komisina ia o suru whainga TV Tasi Samoa male Sam Mole langolongo ino le nei polkalame o lau balota o lau leo seisi ona whaupobonga i le vai aso le asau e mole taminei manu tale ina whainga malolonga le atunu tō whasoifua.